Bakana Shipang Ronaldo nadu kepor bu udang kena hadu bu unda kelalong kum uwei urang yelekai bapau bahajong kepertei kaptiang subhaya pi kiparlok ki bajuso tanat pan page ya ka video hakane ka channel hakane ka video ngine page ya ka jingya lenti jong Ronaldo haka jing im jong u nadu bu udang kena hadu bu unda kelalong kum uwei urang yelekai bapau bahajong kepertei babarok ki breu kitip bahaya u dengan pen stamp shoot ya kepor ka jong pi tung ngine page no ya ka jing im par ka jingya lenti jong u Cristiano Ronaldo. Ya Cristiano Ronaldo lakha usan tarik penai Februari sejar kendai spa Prapesan Hamadeira Portugal. Henry kecing im kecing yai lenti jong Cristiano Ronaldo kecing im jong u kalong ka ba e bha bo kupa jong u ulong ubo bu aj berki ha bansa hakayeng ka barit ka ba klem don laj rengkat berlaingut ki para jong u mat kumbalong lem kiwe ki khana u Cristiano Ronaldo ujupan lut por de kecing im jong u panyel ekai harut surok bar hakas nem sejar kendai spa kendai pesan kawai ka klub na Madero kala soy ya Cristiano Ronaldo padleng ba ka jingla jong Cristiano Ronaldo panle kai baha hakane ka academy ulaha panle kai bat ki khana ki bala kham he ya u Henry leng ba ka jingla panle kai baha Cristiano Ronaldo ula kelalong kapten na banta kane ka tim panlam khmat ya kane ka tim but uway uskaw jong ka Sporting SC ula UI ya ka skill jong Ronaldo perkecing tweet jong Ronaldo panle kai ula khod ya Ronaldo pon wan trial hal Lisbon nabenta ka Sporting SC barhakaju hi kata kasngi Ronaldo ulaya thu ya ka kami po onlay cha Lisbon panlay pan i ya ka sap ka ba udon barhakata ka trial u Cristiano Ronaldo ulala panel kai baha pan kita ki academy player jong ka Sporting SC pat kala penlong ya ki pro player jong ka Sporting bakin sange no ya ka training jong ki per one page ya ka jing ya kai jong Cristiano Ronaldo Umbat ka Sporting kam syam la perkat arsin lane pen leno ya kata ka ko buksiar berkala soy hi ya Ronaldo hakata kasngi berleng ba kane ka jing syajet u Cristiano Ronaldo ulah pan rai po ino ialah ka yeng kasem panlait pen ya so bat ka academy jong ka Sporting SC haka arta ka bakat Arsenal pod ukermen ru ba chisin kasngi unsa kelalong kum uwei urang ya lekai papau baha jong ka pertei Bat hakine kisnem kecing yai lenti jong u bat ka klub Sporting ula pen isi ya ka sap ka ba udon ba ula ha pen yele kai bat ki player ki bala kham he karta pan ya u Berleng ba ka jingla jong Ronaldo pan le kai bah hakine kisnem kala pen long ya u ban sha khot pun sin ha kari jong u kata ka Portugal pan yele kai haki youth league bat hakane kecing yele kai jong u bat kari ula la ban tap hadu khat pra gol haki live sauteli kecing yele kai Berhaba Ronaldo ula dap kan rusnem ula sya ban yele kai lang bat ki player ki bala he bat ukus jong ka Sporting hakata ka por syam la pen le no ya kalat bat ula pen yele kai ya Ronaldo ha ka senior team bat Ronaldo ula kelalong u player u baning kong du panyo yele kai na ka under 16 17 18 bat B team bat senior team Henry kasin ke benikong ba Ronaldo yomi madan haka Portuguese League kadai hausnam arajar ar haka ba udang don kanyo snam bat hakane ka jing yele kai Ronaldo ulala ban yele kai bha taka ba shwaban waino ka kelas step Ronaldo ulara ya ka ball pot ula tap cheka goal bat haba wan peteng pat haka kelamit Ronaldo ula pen pau ya ka sap ka ba udon taka ba utep yang hashwaban wai artat ka jing yele kai Bat hakat Drew tarik Agos arajar lai ka Sporting kali invite ka Manchester United panyale kai friendly persya batki kumsi benta pan penkre ya ka Euro arajar sau ka penlong hari Portugal Parhakane ka jing yele kai Ronaldo syam la pen le no ya ka sap ka udon ula pen pau sya ka perthai da ka ba ka minit ka arpsan ula yo ka wei ka assist Marhakane ka jing yele kai Ronaldo ulala ban yele kai bha par ka Sporting kala penlim ya ka Manchester United dalai lawei padleng ba ka jingla jo Ronaldo ban yele kai bha hakane ka sngi kala penlong ki player jo ka Manchester United ban ong ya usar Alex badai ban soino ya Cristiano Ronaldo mardor Patang hadin rusngi Ronaldo ula poi sa Manchester pan pen ya so par ka Manchester United par ula kelalong ru u player panikong na ka Portugal pan yo ban yele kai par ka Manchester United par haba Ronaldo ula soy par ka Manchester United usar Alex ula keli ya Ronaldo buun jet ya nombar buun pong par Ronaldo ula jet ya nombar pa arbu pra Henry usar Alex ula yo ya kasap pa udon ula ong ya Ronaldo buun pong do nombar ba nyaw par kumta Ronaldo ula pong ya nombar ba nyaw hadin kamet jung u ula kelalong kumta uway u legendary nombar ha ka history jong ka football
Batang hadin sausngi bo Ronaldo ula penyasok pada Manchester United ulala penyok mi badan hak Old Trafford. Pada kene kecing yelekai Ronaldo ulala pada yelekai bah dah keba open ya kasap keba udon ya ka skill keba udon mat kecing long confident jong padlang bah kene kecing la jong Ronaldo pada yelekai bah kala penlong ya kipai ba nong kerjan jong ke Manchester United panrisa haba Ronaldo ura ya ke bol. Bat hadin saus ngi bo yomi madan ningkong bat ke Manchester United menta ulaila ban yomi madan hak Portugal national team hak sin ke baningkong bat hakane ke jing yelekai ke Portugal kala penlim ya ke Kazakhstan da ar laway mat hakane ke samoi ke baningkong Ronaldo ulala ban mi madan haduk South Hussein ban bunsin umi kum substitute Henry ulala ban yo haduk sau gol ban penyo ru kendai teli ki assist. Marah kesamoi banwan Ronaldo ulah syakot pada ke Portugal national team panjal ekai nabenta ke Euro Arjarsau ke bala penlong hari Portugal. Pada kene ke turnamen kala-kala long kum ke way ke turnamen ke basakkan mau ha ke history jong ke Portugal dah ke ba ke poi haduk ke final hakasin beningkong. Pada kene ke turnamen Ronaldo ulala panjal ekai bah dah ke ba open yo argol berarteli ki assist Henry Snowbog ba ke Portugal kala syarem ha ke final. Pada Ronaldo ulalong kum uway orang lekai bepau bah namta ke Portugal dah ke ba ulala ban penyo arteli ki gol berarteli ki assist ha ke arta ke bakat kendai snam. Te parlok ya mentangan penkut suahang ne ya ke kana sepang ke jingjai lenti Cristiano Ronaldo ngan sepen mi pat ya ka patu ha ka way ka sngi te drop ya kijing perkat jong pi ha ka comment section lada pi kwa na em pan yo i ya ka patu pada da pi kwa pan yo i wat klet pan subscribe pan yo ya ke video kibangan sepen mi pat kum juru kum kadak ka jing support ya ka ne ka channel kublai shibon.